Mi se bavimo uslugom rekreativnog sporta, rekreativnog trčanja, pripreme za polumaraton, organizacijom nekih od najzabavnijih trka u Srbiji, kao što su trka sa bojama, Košunjak, Challenge Race i drugi, ali osim ovoga bavimo se i samo promocijom rekreativnog sporta i trčanja kroz niz online kampanja koje smo inicirali još 2012. godine. Osnivanjem Runninga i formiranjem brenda oko Runninga želeli smo da koristimo moderne tehnologije u promociji rekreativnog sporta, rekreativnog trčanja, a onda zatim i kod promovisanja trka koje organizujemo i kroz njih. Koristimo internet i društvene mreže i fokusirani smo na korišćenje svih modernih komunikacionih platformi za promovisanje onoga što radimo. Izazovi sa kojima smo se suočili čini mi se da su dvosmerni. Jedni se odnose na ljudstvo, a drugi na resurse. Vreme vam koristi da se vaše poslovanje prepozna i rezultati kako biste privukli partnere, sponzore, donatore, a ono što vam je potrebno u startu su ljudi. Ljudi koji veruju u vašu ideju, ljudi koji su spremni da zarad bolje budućnosti i vere u dugoročno dobro poslovanje se priključe vašem timu i verno i predano i profesionalno rade. Tržišta koja su najatraktivnija za poslovanje, naše poslovanje, definitivno su ona tržišta i zemlje u kojima je sport atraktivan i igra jednu od glavnih uloga u kulturi življenja. Srbija je zemlja profesionalnih sportista i uspješnih prvaka, ali rekreativnim trčanjem se u suštini ne bavi niko. Mi želimo da to promenimo jer se to menja globalno danas i ja verujem iskreno da svaka zemlja i svako tržište je tržište za ovo što mi radimo, zato što ne samo da mi prodajemo određenu uslugu, već se bavimo jednom vrstom društvene odgovornosti. U budućnosti Running vidim pozicioniranog upravo na našem tržištu gdje je i danas, a to je organizacija koja je na izvestan način trendsetter i vodi svoj sektor u Srbiji, upravo u primjeni najboljih praksi i poslednjih praksi koje postoje globalno. Gdje vidim također Running jeste razvoj, da tako kažem, ili ekspanzija na tržištu u regionu. Kada govorimo o Srbiji kao zemlji inovacija, ja mislim da svakome prvo na pamet padaju ljudi. Mladi ljudi koji su eksperti u svojim oblastima, pre svega u IT sektoru. Mnogo mladih ljudi je upravo u sferi digitalizacije pokrenulo svoje biznise u Srbiji, tako da Srbija je zemlja inovacija zbog toga što ima ljude koji uče o najboljim praksama na svetu, gledaju da ove prakse primenjuju na svoje poslovanja, učine ih inovativnim, a dalje i pretvore ih u biznise od kojih će dobro živeti.